And speaking on the Madani Economy Framework, Anwar affirmed that it has proven to treat all states fairly, including low-income states such as Kelantan, Sabah and Perlis. He stated that all states have received increased allocations based on their actual needs, particularly to address fundamental issues such as water supply, electricity and infrastructure. According to the Prime Minister, the increased allocations demonstrate that Madani's economic policy prioritizes balanced regional development, not just the development of select states. He added that the government has also invested in catalytic projects, including the Perlis Inland Port and the Rantau Panjang Rail Extension in Kelantan to boost economic growth. Tadi Sri Gading tanya tentang peruntukan untuk semua negeri, saya telah jelaskan. Kalau Sri Gading ingat peringkat awal Tan Sri banyak menyerang kita tentang ketidakadilan dan sebagainya. Jadi bila kita berikan angka semua negeri diberikan tumpuan dan masalah-masalah basic air, elektrik dan infrastruktur termasuk tebatan banjir, itu peningkatan yang tinggi untuk Kelantan dan peningkatan bagi semua negeri. Ya. Termasuk Sabah sekarang. Peningkatan peruntukan itu kerana keperluan mereka. Anwar also stressed that the government is negotiating with the Thai government to realise the Sungai Golok Bridge and Bukit Kayu Hitam route projects as part of efforts to increase the border economic network. Malah untuk Kelantan, kita yang cadangkan, ya, sambung ECRL tu, Kota Baru ke Rantau Panjang, dengan kos yang agak tinggi. Kerana kita anggap pembangunan di negeri Kelantan juga pembangunan negara Malaysia. Saya harap ahli Parlimen Kelantan lebih bertanggungjawab dalam mengulas hal-hal seperti ini.